uherutse kuba ikirangirire mu muziki muri Afurika, akaba n'umwe mu bakwirakwije injyana ya Afrobeat ku isi yose, akaba n'umusitari wabigiriyemo umugisha. BURNA BOY ni umuhanzi wasaruye akayabo k'amafaranga menshi mu muziki. Si ibyo gusa kandi ni umugabo uzi neza icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze. Ujya wibaza cyangwa se utekereza ubuzima buhenze iki kirangirire cyangwa se uyu musitari abayemo, amamodoka agendamo se cyangwa amazu atunze n'indi mitungo afite ku isi yose. Muri iyi video uraza kureba ubuzima bw'agatangaza BURNA BOY abayemo. Wowe nimba uri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere. Yavutse mu 1991 mu gace ka Port Harcourt ko muri Rivers State muri Nigeria. Damin Obenelua Ogulu wamamaye ku mazina y'ubuhanzi nka BURNA BOY, ni umuhanzi ufite byinshi yagezeho abikesha kuririmba, aho umuziki wamuhiriye ahinduka ikirangirire ku isi yose, unamwinjiriza akayabo k'amamiliyari y'amadolari atagira ingano, atuma abayeho mu buzima buhenze, anatunga imwe mu mitungo tugiye kubona aka kanya. Urugero ni nk'inzu nziza iri mu mujyi wa Lagos. Uyu muturirwa wa BURNA BOY ukagira ibyumba 7 byo kuraramo, ukagira na piscine nziza cyane, akagira n'icyumba cya gym akoreramo siporo bitamusabye gusohoka, aho icyumba cya gym kirimo buri kimwe cyose nkenerwa, yaba ibyuma byo guterura cyangwa se amagare yo kunyonga, imigozi yo gukurura, yewe n'ibindi byinshi cyane bibarizwa muri gym. Iyi nzu ikagira n'icyumba cyahariwe kureberwamo filimi n'ibindi byinshi cyane bitatse inzu. Akaba yaratangaje ko iyi nzu mu kuyubakisha cyangwa se kwishyura abakozi, by'umwihariko engineer w'umunyamerika wamufashije gushushanya igishushanyo mbonera cyayo, nyuma yabyo akanakurikirana iyubaka ryayo, avuga ko byamutwaye akayabo k'amafaranga angana n'ibihumbi 900 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 1 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Damin Ogulu aka BURNA BOY ni umujejeta faranga uzwiho gutunga imodoka zihenze ku isi yose, aho mu rugo iwe haparitse imodoka nyinshi nziza kandi zihenze zitapfa kwigonderwa n'uwo ari we wese, aho iyo nta bitaramo afite hirya no hino hanze y'igihugu akunze kugaragara mu mujyi wa Lagos, atwaye zimwe mu modoka z'imizinga ziparitse iwe mu rugo. Kurugero ni nk'imodoka nziza cyane ya Toyota Land Cruiser GXL V8 yaguze ibihumbi 80 by'amadolari y'Amerika, mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 106 z'amafaranga y'u Rwanda, ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite. BURNA BOY kandi we haparitse imodoka yo mu bwoko bwa Rolls Royce Phantom itungwa n'umugabo igasiba undi, ndetse iri no mu modoka za mbere zihenze ku isi. Iyi kugira ngo ibashe kwitwa iye akaba yarayishyuye 225 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 299 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi indi modoka nziza cyane y'umuturika yo mu bwoko bwa Brabus G63 Class, ikaba imodoka ifite moteri iremereye kandi yirukanka ku muvuduko uhambaye, akaba yaraguze 170 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 226 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Range Rover Sport, imodoka itagipfa kwisukirwa n'uwo ari we wese, inyaruka yishyuye ibihumbi 69 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 91 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite kandi indi modoka nziza cyane y'igifaru itagipfa gutungwa n'uwo ari we wese, itungwa n'umugabo igasiba undi. Iyi kugira ngo abashe kwiyitiye akaba yariguze 187 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 248 z'amafaranga y'u Rwanda. Wowe utekereza ko izi modoka arizo tunze mu rugo iwe gusa, waba wibeshye, kuko aherutse kugura imodoka nshyashya nziza kandi itagipfa kwisukirwa n'uwo ari we wese, kuko ubwo yari agiye kunywesha esanse akayiparika mu bafana be barasakuje cyane bayikoraho bayifotorezaho. Iyi modoka ikaba ari igitangaza, ari imboneka hamwe. Iyo akaba ari Lamborghini Revuelto. Iyi ubwayo ni ikimenyetso cy'ubugaga utiriwe ubaza ibindi byinshi, aho mu kiganiro yagiranye n'imwe muri televiziyo zo muri Nigeria akaba yaratangaje ko yayiguze ibihumbi 570 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 758 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga menshi ku buryo uwayaguha ubu ngubu wayarya wowe n'abana bawe kugeza ku buvivi n'ubuvivure mutarayamara, kuko ni amafaranga menshi cyane. Ariko kuko we ari umukire, ifaranga kuri we si ikibazo, ku buryo ayo mafaranga atagira ingano gutyo we ayafata akayagura imodoka yo kugendamo gusa, ntacyo yinjiza, ahubwo n'ubundi ayisorera cyangwa akayitangira andi mafaranga ku rundi ruhande. Nk'abandi baherwe bo muri Nigeria, BURNA BOY ni umugabo ufite amafaranga ku buryo nawe atabura ubwato bwe ku giti cye,
ajya aruhukiramo mu gihe yagiye ku mazi kurya ubuzima cyangwa se agiye kuruhuka ku mazi, kuko n'ubusanzwe Nigeria ni igihugu gikora ku nyanja ya Atlantic Ocean. Ni ubwato akoreramo buri kimwe cyose, yaba kuririmba se cyangwa n'ibindi, kuko n'ubundi ntawe aba abangamira. Ubwato bwe bukaba buri mu bwoko bwa yadi, ubwe bukaba mini yadi, bivuze ko iyo nta bitaramo afite ahita afata inshuti ze bakajya muri ubu bwato bwiwe bakajya kwishimisha. Bikavuga ko Burna Boy kugira ngo ubu bwato abashe kubwita ubwe bwamutwaye $510 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 680 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuba Nigeria ari igihugu kinini cyane mu buso cyangwa se mu bunini ni mu zimwe mu mpamvu zituma abahanzi bamwe na bamwe bigondera za private jet cyangwa se bakagura private jet zo gukoresha mu gihe bafite ibitaramo cyangwa se urugendo rurerure, yaba mu bihugu byo hanze cyangwa se iki gihugu cyabo nacyo kitari gitoya. Bityo mu mwaka w'2021 amakuru akaba yaragiye hanze avuga yuko Burna Boy nawe yibitseho indege ku giti cye ya private jet. Indege ikaba indege yo mu bwoko bwa Eclipse 500 private jet, akaba yarayiguze akayabo kangana na miliyari 4 z'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyari 5 na miliyoni 320 z'amafaranga y'u Rwanda. Burna Boy kandi nk'abandi basitari nawe ni umusitari wakunze kugaragara yambaye imikufe n'amasaha by'igiciro gihanitse, byose bikozwe muri zahabu na diyama bitapfa kwigonderwa n'uwo ari we wese. Nk'urugero ni nka Diamond Chain, iyi ikaba ari shanete ya diyama yaguze $45 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 59 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira na Rolex Diamond Oak nayo ya diyama yaguze $48 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 63 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira kandi n'amenyo ya bling cyangwa se grill teeth yo kwambara mu kanwa nk'umurimbo, nayo yaguze $36 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 47 z'amafaranga y'u Rwanda. Burna Boy kandi afite n'isaha yo mu bwoko bwa Richard Mille yaguze $60 by'amadolari y'Amerika, akaba hafi miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira n'indi saha yo mu bwoko bwa Diamond Rolex G1 yaguze $43 by'amadolari y'Amerika, ahangana n'akayabo ka miliyoni 57 z'amafaranga y'u Rwanda. Burna Boy kandi ni umuhanzi umaze kugera ku gasongero k'umuziki, uhorana umubare mwinshi w'abamutumira bamusaba kuza kubataramira mu bihugu binyuranye hirya no hino ku isi, nabo bakamwishyura amafaranga atagira ingano, ndetse akaba yaramaze kwigarurira imitima ya benshi kubera ibihangano bye bikunzwe hirya no hino, ndetse akagira n'andi mafaranga ahembwa n'imbuga zitandukanye nka YouTube, Spotify, Boomplay, Amazon Music, Pandora na Deezer n'izindi mbuga nyinshi zitandukanye zimuhemba amafaranga atagira ingano. Aba yavuye mu bumvishe bakanareba ibihangano bye, hakiyongeraho n'urubuga rwe rwa Instagram akoresha mu kwamamariza ibikorwa bye n'iby'abandi, by'umwihariko ibigo by'imari bigiye bitandukanye biba byamwishyuye amamiliyoni kugira ngo abamamarize ibikorwa byabo, bitewe n'uburyo aba ahanzwe amaso akanakurikirwa n'abantu benshi. Ibyo ubwabyo bituma ikinyamakuru Forbes magazine, ikinyamakuru gicukumbura ubutunzi n'imitungo y'ibyamamare ku isi, kivuga ko uyu muhanzi w'umustar Burna Boy atunze akayabo kangana na miliyoni 33 z'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyari 44 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwakoze cyane, mwari muri kumwe na Dan TV Nation. Ni muri mushyashya kuri YouTube channel, kanda like, ukore subscribe, ukande no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu bambere. Cyari ikiganiro sobanukirwa amateka ku byamamare cyangwa se ubutunzi bwabo.